watukufu wanzani ikawa nga mdunga wa matangazo ya Daula Tropic FM la station du soleil into sana salamu do za hanyu ngarimbushira ni khairi na salama na amani. Leo tarehe 10 na mfukare yame usiku mtukufu wa juma ikao inu mara ya bili ritaha fundu watu alim miongoni mwa kadri wa hensinu ustadh fundi Abdullah ikao haswali ya juma homjini hao singani rije usikwale wenu emtukufoi rifanye mpango kao ngojoro lati ya dakika 15 na singari mbeshe la marhaba ukakarja paru mtaha ya riharazizia amme mindu ya heyo mipesi mada nzima dia rihansibanu huwasuli mbili de crise ikanaba crise yo lugha kimanga des etambu wa komori wa zienshiu yananue endo biye dhamana yede ranya yede daula endo bi ulio dhamana wa he crise kao ngiyo haruma enti ya hatu si hamba kozi johu just joka sirini kozi johu tata ya stojo ka dhahir ze mikroza Tropic FM gazi pepe ya hunu inate de la Republique ya Singani bortu handarabe manimaini asihazi hauhusi shiwari hauhadile lazima rimikenize haki za kibinadamu fundi watu rasalamu wa komori wahuishie ngerinje haruma ze habari zatu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Fundi sitinku ya habari za Komor, sitinku ya habari za Komor ikao si fanyazi na sinao mrungu no hamayenti ngendao haruma wakati mziro wa maisha idhamana inu johiri hando. Bismillahirrahmanirrahim. Ambesha marhaba wa manama Monsieur le maire ka nikati wano na wetu anza ikeo ni ununde mrongozi donc unu salifu nuna unu rija makati ikao ngabo rajanza zambwa zonda onru warambiliazo amgabo rijihunru namna inishensi tabia asili nasi wala karanza hozite megea okayeza hunda wanru walonizo zohri tosha sheka ya jamakati ngabonyora ya mirongozi hona nulihandro naam donc yuka sababu intervention ya manda zinu zifanyishiha iliondwa provoke harmo wanru mlamuho wasaya haujuzisa eza kweli donc ça veut dire que makalimano yanom ya rejezo ya maraya haina mruwae ya angalia fikiri yaone realite heze zanungo zinu naelewa okaya krizi woi ya mwinji naelewa ya mwinji hakuwaku kanaba hano wako katsunjia harma mwamala no hati wa manadamu harma zekuplu harma ziamali wandu wafanya harma zi hazizo nsipi haini hazizo nzufanye ngabo mareje idingoni donc abunda bahano krizi iwashiao ndukando mreje idingoni swafi wa maisha ndo zero wandu shinda wajadapte wajifunga tene ne situation naam donc amge rongo hamandi izo kaza ngo pezirenge mahomio wanrupia ngo shemezao na hono hamaini mrungule tsemacho ya tahe ekozo mahala iliyo hajidi waza ujidi wazo na mimi haufu byoli hokatuni kamshashia mwanzo neshelezo kaba nuye krizi vungula wenu zindrongo zandisao na haina mzima sisi sehini mzima ngena dhamana nge responsable sisi maranya la simaranya ranzi naam sehini mzima bano nge responsable wa he krizi iliyo okay fasiri ya nge responsable krizi weyo handisa hojere isho umilikiwo nai isho umilikiwo wewe ngoshijere nai yabo deja zangosa zandisao yabo wewe deja hunimenye rongo homenyesha aho okino system buko tsambe namna yafunga tsana ya zingarana kabati ulona haki wa uji kombo wa yajitowe harumu system ibala wonronsi pia bimana haini isho mzima bani ya milikiwo gene jukumu ya ukaya shiribali yeno shila shahahe shila donc haini kata jo shirota haumenyefu hashirumya namna naibala hasa hakoze krizi harume milia harume enti kamili zanongoza ndisara nzida bala haukabanu namna hesu ala ile filosofia hayo bamba ndi haraka
vanwe yabe hayaje akombo binadamu ya urekebesha tabia wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam harim kamfano mhu wa hena mne maisha ni dungana ingeleo haron kapanu ndio pasha harma jahazi sunsipia mungiri pasha jahazi bahenge tuko bahanu wakansi wewe ufanya kaya hasibabu nzonyora eza haho ngojuso ubao unaelewa yabongorotso ila jahazi abongorotso jahazi abongoelewa hani ha intérêt personnel ngesababishao hurotso umma ha intérêt personnel naam kujile waka ize intérêt personnel izongo partager e haziaho inu ya intérêt yaho inu inu toujours zina tija shaheshila wanao na urawa ula umma waho shati hurenga urambio olewa uambe ukabanu tinduma pesa ngebo honda mapesa wangu ndo yafanya zindumie zayo yewe ngefungatano nami zindumie zayo shahangu ngefungatano nawe hokaba kabati ulo na shahe shasisi mawakala waishore milikio sisi mawakala waishore milikio duka boranzi imando vilo shindoni ranzide mzaze ola hata ije ho dukani yaliyo hata ije ho shambani yali hata haini mbahano ishoikango miliki ngisho ajali mahurotenti yinu madama kujashinda washibama shahondana ni haki ya hasho harma userventi omba monda obi uvumbwa ukwezi ombamo dokaya usane uke na nrumi yaboko kazi na uriveha aleshek unaelewa dokaya ngelazimwe nrumi yinu ike harma mipaka heki ya semba hinruka ndoloniyo unaelewa tawa hokaya zanungozine mbahindu yinu yusababisha hukaya ufanya matromale ya utongeza shilaulo nisho shikajali mwaho unja maleleni unja haruma kada bandene dejabu yo krizi hasibabu hukaya ngofanya malene bokwanga ko madziro hasibabu ndongo ikao kazina ukashinda zilive ngabo wakati tsaunu fundi samahani ngabo wakati tsaunu bofundi leo urinjia haruma umvanda twamba hama dembima nrovi ikao leo emlimaji oyi haumzaze mana pia ngofanyao unda pwendo vya hai ajaibale ajaibe hapo shuleni moroni ajalibisiwa mapesa embimando endrovila ngwanzo ya lamishe bala hata yasomise wana asomise wana bofundi abugujoka oblige mbimando vila yahuza ini mnyo abora almajana maili ngena halatu haukatina halatu gerjer njar momva wa daula ukaleo ya commerce abahengo nisoka mana njuhuza karto lankuhu realiziwi zitano izo nifanyilo wahola dwana wala mimi yabo izo na hamba wizo kagazirejeyo doka mwenye mbima nrovi wae yake conscient ya izo ikaundo yafanyao ukazinu kastu sababisha mwendo nai wa he daula ya joka yenge responsable he daula inu umroro hayo ngutsango naam bani hazi hao bani ngutsango donc anzo mwa biashara ikao yahuri adapte ya ushinda wikena mdungano unaelewa ukono wangu ikao ngwa hulizo enrovino aka ndaono bahani kaundo raheziwa basa ukaya kuna ujo ukana mtini mwa majana mane wanshi yo ndugu ngwelewa umsema majana mane kuna ujo wanshi ngotafadhali hukaya banbo mzaze rijoju wa unikembabi ya majana maili ya haraye okay maisha sapanda hukaya mpaka 2000 francs donc continue mwabu kabati hivi abongolewa ngabo bomzaze nga kuti responsable ukabo hulebezao umma unaelewa yempaka échanger haho isokande shali mathalan ukango ndameka memonzo kilo ya yanku yabo ujilebeza tena unaelewa nganzo utahindu bakunga jufe mapesa anu liule mbahindu sikoza nugozinzo hanza zandise ranzide maisha haho bonti uheya mimi ngamina haki au lanko hau forcément ni menye nonjo bahari manzonku bimaana ni huzashino ali ba manzo njenu lenku wanangabo wandu walona haki wale enku hiyo hasbabu bi amali yao na sababu ile yao iwaheze maisha walezjibao mwelewa njamba kwa tina haki shando ukaya umrambayo hata baturu wasulibala shakarno johube zahara kariheni vonzima ya maisha miamlesha hemrufanyazo president sabarinti haunifanya nilesha ula sawa na mrulola dwani sabarinti na ihondo henza mapesa mimi lazima hakema maisha ikaundo ranshiba lelo anadzatu harumwembi mandaviyo haruma usikini washinda watowa wandu
wasomao walonrohu donc vanu harumemba bila hawelevu yoshinda kaka batu ubarivu na kadha shindi zilele mana vanu ga maisha ya utsa haranzibonsi yake kalembeza yake katandru maleneni wanrojwa wenshi izorenshi donc miyam lejezo falsafa inokaya haina raia ngedhamana wa hekrizulonio homrumio nai ishaikaundu ya milikio no mrumio nai de kaka jarumia heki ya sikao yeye kana kama ndo watabu amjoto mfano ndine de hule yesi baha kujanga rulezao ngoleo ngazo ndo hule mbavi bala deja uja hukwesel da hula hulivuriza harmangama urtar ma problem sikondo renge meuble ya Louis XV yundi wanzu hale ho dahoni unaelewa meuble kao hata mema harajo da hula kenaka ushinda ilibe ngamuitomeka sandisa ho savants le da hula ndisa ho nyamiza abongo leo yoswara fambi shaisho ikaundo wa miliki okaben mimi zabendi njoka utahamanda ila nsojotia ikao ya hangu mimi na kandami anibaka identite ilonda hafu ya hangu mimi simpaka nifane nawe mwelewa donc urijari jihunru kayanga mwanzo mfano nola uritar ma problem rinjar ma crise habo mrato hanza kendaye mwelewa yafanane shahahe shomru ngonzo ya jirihe mihima ikao yoti ya banyahe fundigo garangaliwa ngarudungwa bangar zokordungwa iranya mkomori ngar sarma falsafa inu ya he iranya ngerjer nji harma ma dhamana ikao wala dhimwa tunde iranya waish ka harma dawla wotoka dhamana ababa he onvarlonio bana tukufanzani mdunga matangazo ya Dawla Tropic FM leo riparsana na alimu ikao ngujoronisa izo kaundi zo yeye afikiriu ngasi harma mva wa heranya homuyesh wa izo kaundi zo ajiri hao yatsangao nai hata jitar makristi sine namna hiyo ile hatu sons ya hatu sons aningoriho rangumlos rangumlimaji pia menizerie pia kai krizi ya reme komorinu irandisa sisi wanikao o maranya ruso milki hatamba karongo watukufanzani rumabya nika kozijo joka sirini kozijo tsatsa sojo kadhahir zemikroza Tropic FM ngazi PPA onu inate de la République ya singani bortswanda rambe manimai leo juma usiku mtukufu hemi ya huwa nada mikangwa kozao baadhi ya makomori wenchi bofundi wala umu ya dawla kaya kwa jarenga zezo maana zao heswa rafa ikao ngerumisha haruma enti kwa tutunda omloa huwa komoro si huoniha mwenje si maji si hutunda bei ya kidhamana na bonga bodawla ngo amini zanongoza kutuzi amini donc miyo daraja ya bili yo ya bili ilo hulemba bili zorambao naam akamimi ngamdai hukaya warlo mjini warlo harmabafu wanondo walona chida za ushinda wapange mweshi o washashi ho ushashi wao haukada ho ni ranzi dahoni lilona wandu wangavi wale wanao ushinda wao mtango wa akli wao wajenshindo tasidaini daho ufundi no de haina daho heki ya si akli walonio haukansi na ujawurumie ya haho shande mbawone ya hangu mbawoni ya hangu yo barini mbawoni ya hangu ya hele juu mbawoni ya hangu ya mroko yufanya mbezami karakara honziani izo pia nyioni tofauti ikawa haini nzimavo yuwasulisha maisha donc ngarema ula hojereze mbabizo nai hojere nai namna jebo fundi na nuwa banu hojere nai ndi ukaya lewenu ani mbintwele wa hojere nai iranyia wa mhogo izo warumia warema pesa ufanya semana mnaji fundi insurance utiji saruze ukauliba prive wa msomo ukauliba prive gojohonda ministra kamili uliba ishonso ujua wenji wahash ulo credit harma école privée hemana yatsumlibia izo sora fambi za mwanadamu donc huo sawa no lamrika ba ouvrier ya la douane amgoelewa amvumba sora fambi weimrika ngena ishamiliki ya shitsudu etsu shinda ya zidunza so ujema lijure je ine manfaa ya hayo imakatinda lawayo haupezo wa mato chaitsi tokaleo kujoelewa jaizo mimi amweshi
amina wana harmaze école privée gamjuo armed station ya helikoli wanro huwa lone malene ya botoli ma zelikoli zila zoli bon mara yotit bongo leo donc yabo wanro alma sarafa njama fundi samahani yabongo lewe maksudi sijuu mrejei haku sarafambi yaishe kaungo miliki wewe na jukumu ulo niyo yaishi izowafanya bwa swarifunayo kabo huridhulumu yonde esprit mimi nitsahao dukaya menya mali yabo harmenye ya sonti yensino bani yarema yo jukumu ya hatu sonti pia ripartageu yabongolewa kwani yo maoni ya wasil harmanu gozi ndo mejika wilamha yirekedesha mirongozi betina serikali hata shawawa wajipanga wazi ya ndongo zinji mwelewa waonezo kaya wajozi shinda zo wabaililia mwelewa faida zinji miji ya jirenge ya jukumu wanuze autonomism law de lead banga miji lana autonomia za kweli satinda banu jimili ngabo miji yinu haba ha wa miji ya jimili ya mtu jamba miwa na ngwa huko jana mpango wao na serikali njinangu ha la haba ha wako jana mpango hata na serikali autonomia totimo zanguza hao pia tojerea kabla paro msaada huwa serikali de kimila no ila namna ya ushere ishwa miliki haupezwa matumwema yonde itsaho ao hujuma haina mndu ishwa milikiwa ngeroli ya daula hindi bofundi yeroli ya daula hopangamana hopanga mndu mkomori yeroli hindi ino bendo titi ino kwenzima harmaze kwaikao ngazipangao ye idaula isinde urwali yuza ngozo pia pisko woi handolindo ake ne jukumu ya uvirlizi shezwa maana wishi yaranzi onsimuria waambia ukaya wizara ya heli manga wizara ya heli ulozi ufotodota wa no nsimhara waonesa ezimbi zuka bati mndu lo harmetsino hata sisi rambasi wayo karna ujamba kaya zingenda ndo ya wewe morali ya hemru yo moral hindi ya zali person haja subuti ambe kaza ngozinga zenda ndo naam haja subuti kaja subuti hakangura mboka wala wanru wa hazi wae wala wanru yori hazi jukumu ngurambuwe namna zingoji shirao nai labongo ndirik nenge itoka katwele yo heli yo problem nenge yabo yo shawiri elewa amanzori sahema hale ya hate parte haturizingara ondo irjoka wanu yeshabahesha hao wendo lindwa wa viriliye iraya wamrekebeshize iraya ishamilikiwa holihuva ni emali ilo harmensini yongo ni maraya utajiro hensini yongo ni maraya yongo ni jini hono mapesa lo hunionga wane maraya humijini shatinda la heze konsa za daula ulu ati waje kujelewa harma quelque soit haini mji wajonike dimension hao waloma capable harma 2 heures de temps umlo lance ronda maghribi watu lo 15 millions harma kuveti harma mji sebuzi yo la handa ho do mana bo serikali utsum hara wakavano kameme ngabano za ushinda zijirewa ishambaki zinu orientation zinamna hangalo wanruani ya rekebisha maisha sino kwa tina bezo ya hukaya wenelewa walinde misade tunde shilo waloni sho honikwe namna ukao wa shenshi wa nshiro kuveti dima haruma usiku watu la 20 millions haruma kuveti walewa iben side mana ze daula zipuziwo wa Komori watu watunda hao omiyeshi hao shange kwa aibu waziri wa kamile kale wo uni kwa dhamana ketu wanayo hadisi muhimu roni wanduko kwa tswana ala makabani ino ministeri ilo na rongo mela hujo ambaje ni zenongo abaha harma nzima harma zende meva do androhe routier ne kada ministero he environnement cha hujo hujo c'est la ministère existait hujo c'est que la ministère existait ikenge existait wa wandu hindi ingi maarifa wandu hindi so jushida rambo kabano hunu mahala hulona wandu mavamana watunda waweza ngeka ngasifishi hao songo jenda mwela donc mambo ya mtamba hiyo sharonja junjia sante junjia zango sipe kabati rijoka usitu nakoti hata hela shma yafanshi ya wandu wala achi tuambia zore tunaona nao ka wandu wa demissionner vamana za hao karjabaki shanrongo itonde magari ma ya anu unaelewa gari ya veri ya tona numero ya rendeje mrondo mba mna tike mna denia basi forme ya mra demander ya numero ya dukonge ronda tike chakutona mrona plan ya mba urongozi ya huto denwe krezilio harmaze kote pia timso montika kada kama leo wewe ukaupara uje ukubali urenge u directeur unhasiba wenje
na bisha tungeza ukubali iska wewe ukubali nso unike place yenu uje unafanya naam hakar kaulinda ka yezi ukati wekaurenga mru kwa waziri yare ni kepla yareleshe namna joka urito harme problem ilo harma esante yarito problem ya lonio harmo mwenje yarunese mba image nguto ka ufanyaje hata ukatio genjo hankuraje wala ndikondo amnika shale ondo tsoka no ministre lo bizarre tsoka msujo wemro yendine mro hatu wemro ya bwimara isingwa jao patina programu au kaya parce que yondunga lazima raisi ya Kensi ngurengo ministeri wa bima wana mwambi yoza jiri naam mwambi yoza jiri ezajiri zinti question za raisi na wakamuhambio kabano emaranya sisi wasi de rashinda rapanga wake raisi hena mnaramba wino namnaje parce uiti de raisi comme ramvot sharele wakaya ila comportement za hatu ne pression yaki peuple hofungwa mro yishindi mbadili rimni kasoro ndojina na mjibali mrojina harmon zone zajiri zone zonaziwa na romajuzi harmo yaidi elewa selewa kaya ndo ripangie rais leo nrojo kauka wa domrongo wa nani donc haukebani yo kiarabu ho kidini udongo amba ya ruzikiwa hindu shambao bitwana salihani wandu mzingiza wema wandu kulekeza rais donc on mzingiza rais kwa wai en réalité kutsono wema shanjamba wai ai shejo krika wai hasinje mazao ngia ngarondo ndaho sujo sanda hivi wajoka uzitoa shejo krika ngo na reserveo lazima ruambie ka isho maritolea shoshi Allahu akbar na mesho maritolea deshi eketso kangabo ma reserve njema za urirenda wanadamu ngona besoin déjà wanadamu ngona besoin kangabo na reserve ya njema ufanya parce que ça la yapi hata jonda ba c'est pour Allah la kabasi mru ya kubali ula udhamanalo no Allah shawisha horandisa naam si handisa wewe ranzi sibuzi iranya si raya nda wewe en personne da mimi harume hazi yangu harume hazi ya naam leo sibuzi nami ni haina mru ya jokange na jukumu ya ukaya idayulaini fuzu utsango bo armashe vale chance naam utsango namna ukaya ondwa sharma maisha mema leo shehujorenga ukema pesa haya hoya batani ya ulevi na nafasi na umenya ndongo ona unaelewa yabo onde utwe wandu harma crise amugabo relejeza ukaya ila responsabilité ko do vubua yonde atondo harma crise hapo lo wandu wenji kawa lashe kwa tujira mavamana waizo ikangwa milikio kwa sima dhomanao kwa tujo kabala ngwa una jukumu ya hangu hompotezo se malikando ya lonizo elewana marhaba ngarendelea no mpango wa hatu dakika nchasi de zabaki vano kwezi mtukufu fundu watu amina masuala maili nzo nuhusi rizie mpango ngo amini ka wa umma wa Komoro ngo kozao watabia harume maisha hulio de makalma ramba vango aminu kaya de maisha ya rejedi ngoni Komori rejedi ngoni haruma zisiwa zira amini amamili ndo ngizo dhahiro ngo nao shaba ngoma nzo ukubali warashinda rakomea eshirejezawe maisha dingoni hakabano eka sisi kartita yari umma uko tita yari hobuje donc abo kabati jofa nshiha hakabana ngewisha emergence uvumbulwa yino apepre ino renaissance yaho obinadamu heze daula za razino wasaha walamu hamara ya saya unumzali hano akili ya nyumeni na mjibali wa nyumeni hafikra za nyumeni zuja dabte ukaranti kaneti hujahore zambwa dezino kolera no avant kolera ngasina covid na covid zilandongo zila yao haobe hawando harma changement hon rupia bora isi bon rupia bo waziri bahata ijondo vanilio vano riparo rende harma changement kikango fikiri toujours zila harma texandu hazi za twenshi makafa yanu yabongorotso umma yabondo hele waka zejukumu tena zipartage wao ni wandu ambao de parloma ni kadha wandu hamara sawa parwao hufikiri fikira nyumeni akili ya nyumeni yardia bewa ne makafa ya nyumeni chaba kabati parlement parce que parlement dio yimile abamone ce rôle itahao harma hini mzimandasi ikaka jele wakaya bandiparo rende harma mabadili ho ya fikra naam mabadili ya mwendo leo shakina ukiri baki wandu hazi wa hale wasungu fikiri kabla zile zitajiri la ila misomo ranikiwa ilirende harmae hayati wa nyumeni Mungu ongolezo ngwezo donc abungu rangwe retard ilono wanadamu
siasa haude madhamana hatu iya kotina siasa wao c'est trop mbondwa manda wao parce que siasa ikao yoti professionnel ni siasa ya wandu wasoma siasa chini siasa ya wandu wajuha hamba za occasion za ukaya mrondezi za kutunra wandu kao ni ngona isho shauchongeza keo rimer tekoti barna maji unaelewa donc mimi tikaanza ke ni kwa sababu inaendelea mbavi upande wa sababu za crise mizungu maana sababu de mivrano ya kisiasa yamba namba ndo mparihano wa rombo opposition mparihano wa rombo lunaezi waongo zidishao hokweze engama opposition ko tina rombo ko tarumaezi lazima uelewe wewe est-ce que ngorambuo kanga wana jukumu harumaizo utekelezao namnaje unaelewa vahola ya rambuo jukumu aloniyo harumaizo ya siha izo lazima nroelewe ukabanu ze problemu ya mivrano ashakufabalo mvrano uomreje idingoni wa haini maisha alo bahano donc warungwa parwao hamara saya haini mrakena baki ili besho de nusu ya hayo yaelewe ukabanu ashakfa wandu vrana yonjema shabahu lindo natija shafundika amjozi ambapo ya dakika mbili ni nrekebishe bangu eheli na ile barumenti msona role ya opposition ban tukufu haukaya emhuwa he dawla fakhamat الرئيس colonel Azal Assoumani hakati en 2016 a changé constitution 2019 hamba en 2018 mbakama opoza kwa janshinda wa mzia haja rese vote habaga ngabo dialogue wango pia wazi ibokote no ngwendeleo zabalira wasulibanu yabo nsone role ya nsone role en personne ya opoza responsable et dhamana de dawla jawabu la mrajina lewa yengo kubalizino na hamba cause ninga mono faiblesse hala mono faiblesse harmaza jani buzino watu wandu walona utatuvu wa utaha wananyao haukweli hadisi unaelewa naam unumji ani gate ya peu près amangono ambaro jigateu ongei wala ama kiasi akiona watiti wala zimwafarilo ndio jena shakutona ila mlamuho wa kiakili uibrieu hufungwa roma malezi kwa wakati uja kartuzi dunga harma mendia kartuzi unda harma bahana shayinezi lazimu mbese hunde wandoi waiwerendeje miti zanzi hajuzi lewa tanzia mbavi juzi kami hanziha shaheluhe ya kiarabu naam shamhanzi shondo tosoma shami tika honesa ya jalirlo ni harma mivrano ilio na partager mission na partager contre ya ukaya wanrulinda asuli bakalima ilona kawarendaji ndo ka harma fundi wa kihale waonesa faidan ku iparhanao ekandwa vorana siko ndo bantu bakoza lwazan kilinku bakuba parhana maendeleo bako hakahini mru hatanga shauri mtsango wono bila shaka nduja angalia ezilo prioritaire za sazilo za utende handani yawe ya hotimbi shaketi ya utende hakaka wajahi ya fikirambi unaelewa wa fikra ya homuhuja ubia fikira ya tendeziwa rokati wa jaja joki rike fikra hao yonjema sheskangi muhimu ritedi zabasa unaelewa haukera vibabu yujo kwa zambajana donc ukatusa usawiri yode namna ukaondwa mshinzi wa utungu wa fikira ijuba la wandu ili uti maane huka hamba jau wandu kwa jakiri cheske hizo hamba zinande za lazima zirumula basi unaelewa eske hizo sino gozavira haungo unabongo sabiki ukati unaelewa unaambia ukaya kanga rotimizi wala kanga nzima hombili kanga rotimizi wa mwanzo ni rongozi mbavi diaspora shayo raha isharanzi utike bayo wala tamaga mina question mbili yonge njao harumaza sababu za crise d'accord donc iliba wananyasi waeleokaya kwa jeva le balari hura ukangwa sababu nkuu walio manga diaspora oui hena mnawiyo humjere zemali wamilikiu nai semali za hao wala wankabatisha hao sinao wandu wawajo wakawa singari parao harumemi konti mema wahaniyo kaba hamikonti harumemi miji wahamikonti harumemi mabavu ikao yomi konti ikawaida hao riomba ukairejeida ima haruma urifikiri wananyaso ya diaspora kajma urifikiri shati politik mahamadi namna inu ya roharikansi hao sindiyo ilatinde ya Johanza sharu Johanza zinu harifikiri krizi hatu ikao idaliwa nisho ikao ngwa milikiwa waundu wandu
zemvu zao zendao hasibabu dasi malgre ula mjo hasibabu dasi kotsuja hasibabu dasi shangujo hanamna ya mchapo mali hamashindano Mashindanoje. unaelewa Yanda. aimru ya wewe Aishalo yokutimu ya yone manambo ka wo na majumba wa na muyeshi wala ibangutu izo pia rongo ko zo hangaliwa hakabanu wazee watu watende wakorije zinji wabunguza zinji ili wajadapte ne situation unaelewa shaka na ukiri ribaki bano ukawo ashakwa wahaja yabo wazidisha za hasara sango amini ka warangira responsable wa madhamana parce que lazima sango kubalika responsable walunio juma wekeza enti juma wisaidia enti yo keja saza kangerengao harma 75% ya he shinjao harmenti ya wo shabo ndi namna shenru shinjire wao lazima wao wahisi kangwa rumilio nai unaelewa shila shinjao ou bien wo wasaidiao ula mjero naye shinjao marhaba unaelewa hao fundi basala question nzima kwezi mtukufu watukufu wanzani mdungu wa matangazo ya Daula Tropic FM to sana salamu do zahanyu shinshwa bashi huikao ekati parsa fundi banu miujibi wakaya mi urambwa zinji harme mipango ikao mi ufanya na mimi naye ngami wakati ngamuhuziso alama jore nga 3 minutes tukufu nyinyi maulama mlio arumaye nsinu wa Komor waume washe ngwa alaniu omwendo mwendao mtsohu benua izo mwabilwa mwambe haruma daula yende saunai haruma mahala rawaswili daraja mandei bandhi ya mafundika wahimidie daula emhimia hao mishahara basi na magari maraji sinungo hizo maudu twakia mange usiwa wede ujuo eske mide ujuo zisiwa hau amama Allah wa amini usijehu ile wanai amani namna onroa ile wao umtafautisho wa heba inaonroano mwalimu wa Shizungu mwalimu wa Sharabu umtafautisho wandu wao abondo banu wale achali unaelewa namnaje shabano wandu wano watoja wanti pia haini mrungana ishia rawa iliaji arifai yabwe wa Kiarabu dizorambo hao no mwendo mwi wa hahe ne manque ya responsabilité wosa wana wa Shizungu no mwendo mwi wa hahe ne manque ya responsabilité alonio sawa namnaje yabo haila akili yao ni akili ya hoi karna ujo utafautisha ndongo hakabani kala mathalani hauze aya nzombe ali unaelewa amanzo kwa ndwano hata aliswali yao ni saukaya kujajo shinda uteuzi masindano wanza usese nduzino keso nguza hale ma orthodoxo hale wala baina hele kanisa ne dini wanza zitafautishe wambe responsabilite hesha hawa dini responsabilite ndobi yonde zama za wao manaswara wale waja haufasulisha dini ne dunia zonungo za hale wandoazi elewa unaelewa ranzinde revolution hauze revolution za fanshia kidunia zitsanganya zedhamana hausawa ngamina isho nsangao ngao isho nsangao kabati haku na hambavi pie mindu hamdu onrodungana ngelazimiza hangu zitekelezwa hausawa hamane damu na ezahu zitekelezwa hausawa madhamana hufungwa Mwenyezi Mungu wewe wa Shizungu dhamana hufungwa Mwenyezi Mungu wewe wa Kiarabu ungelewa ikaitso kangabo mufti hunu harmwe Kiarabu ni zina la tolo abakemrumu wa dini mathalani ungu pare hano ko tinyu rajina yabungolewa wengu opposé wa chaque fois ne force ya yo haki ya serikali imana ito haki za barindi bokani mrunguli ndo atekeleze mawani bengwa mdi no wajibu ya kubali owikarit shawo mufti lazima ikau tekeleze shahaho uhonde namna ujuko heleziwa mwaneo ngojoeleziwa kaze ngwezunga zidadapteo no kati au katu zidadapte no kati parce que no kati yo element ko umfasirize ndongo ze circonstances yo element ko ufasirize ndongo shabanu ila jana hakena ujo ubaki utoyamba hena namna ila wiyo hauifasiri tafsiri kao emakatia badilia umur dunia haini mrujorenga unabata hautijindi nizo zidu hazila haba anza some wandu yabungu tsotandu harma tabu unaelewa shabanu zi azila ni mafundi wala lazima wake una ustaarabu wa ufunga sana nukati haukane ailawiyo walo Marekani ngo isomao walo Faransa ngo isomao eske enrumio
ibaki de namna hiyo. Hawe mahala waliyo ngelazimu waelewe namna fulani ijoshira iwahensi waislamu mahala waliyo Walingofunda ni siku wa swali ya Juma wa mjini hanu wautu anasaha wa msiri wa Juma. Naam. Wautu anasaha. Zila nyasaha ikawa wanadamu ukansi wazitulilia waishia. Gizeba lile weinu. Mrulo na makamu ya hajua lazimia ya ikeze wizara fulani au ya onise hao muwa wa daula ukaya anga bo wizara yendo na hii umma yuneshani yinu ngetabia hao mvaunu ngengo dazo ate duna ikunda rife vanu wewe uja ujifani sana wandu vane mazina yanu kango tsahari vane mazina yanu ya fundi na fundi yao mahala butsambaka haini bahanu zo zefasiri zo katafauti Mungelewa hisha mufti na mufti eske ze fursa za mufti ulio Masr uende fursa ya mufti ulio Komor kaba atili zanu ngabo mahala bakodo handani zile tungoe sharia wisho daula ewa unaelewa donc wonon rohima defendezi saidi ndazi ahlu mashawir bahi ahlu mashawir ikaule kaula hao huenda lirengwa au likalrengwa haukaeleweka izinzira ndi hano minasi shia ile wendo wangabo utafauti inamna ndo walako hantiwa na tofauti inamna ndo walako hantiwa kama mahala kungo hantiwa hana minasi rais ngudsungu wa mru na mhensi wa kimadhhabi ya kihahe basi unaelewa yabunga nzake karibu waelewa yallah gabontsibo ko yote namna kutsungulwa yawa ngabako ani ngabako independence za kweli ya ushinda wajitamke huenda ukati kinyume nizuka ule de daula ambao yabona maka mufti si mufti tabongolewa mufti si mufti leo sisi harmo yetu arika mathalani warabaki ine oihalawa sihangalia namna onroka hozawiani wahondere mrika onda stahiki wo mtowe shati mpaka mji kamili utanganyihe watolo amri no fuma mji ufumaji kwa subuto intervene sheza wiyo de kutoa mru mwamba wile sheikh wa hatu ufala hutuba ila ujibani hotola hutuba ila hotola kingazi jabala ila ngena tafsir bari baja marabu banu ka aisha ono hutubushi shi arabu anga mantenuzi seka ibala ila yeye sika yomi ngona mazita krizi yo simngoni mashazila ndo boko wandu akaelewa sirini singari tusheu zanonge kangu zona kariba ja marabu aria kataka kuishia umeelewa ukaya hutuba ujibani au de marabu ya jabanu kahariri wewe dependeo mathalan mahala ja huno hanyo yoti problema ka hutuba ya Kiarabu akwa ndo huno wengi woelewa hutuba ya Kiarabu par contre ngabu miji e niveau ya maarifa uchinga wa hiyo lazima hutuba hao waambilwa shikomori iliwele kwa decision ila ikambabi yani kijaka hima harmo uhaki waza kweli kijaka haki unaelewa abu ila falsafa ya ki hutuba ya kijuma ngeta wao siku zile ndugu za zolona haki za homjiula unaelewa he daraja walio ujo hauye hatibua kaka jaona muhimu kangu fasiro wandu ujo hutuba namna ikando jo kangu shindo yaneza abre lewana hao marhaba wasia wa mwiso wajonika wa Komore maana dakika sazisa tukufanzani wasia wa mwiso naam ngamtorejei ukarijo kasonsi pia ngasima vamana basi ngozino ili haini mrarejei yashinda yanshi haupole eshahahe haujerendo wandu wapuze washashize babi ze problem za maisha ndolo nizo ikawa ngasababishao do mletoma to haku hauruja walohule na mru ndoka kanza yandebani mwebani hahe shamwanzo ndengayo zindwa jina tutizahi do hojere shaha nsizine kabale shaha hisho shahangu welewendo kaisho wazingara wewe wakala wahash wetsija haho yabede mana kakutuli ndo urumie nai ikaurumie nai ya uripla mwa watukufu wanzani fundi hao nisa kardajo shindari rajise mpango watu kasihamba kozijo jazjo kasirini kozijo tsata ya studio kadhahir ze micro za Tropique FM gazi pepe yao unité de la République ya Singani borso ndarambe mani maini kanga mwanao wakati hunu rikansi asihazi hao husi shwari ya uhadile fundi habirlia ze kotezo nsipia rangu daula hao nisa se dhamana ikao kwa tuzirenga iranyia do hali kadhalika aro aekeza diaspora ze hazinku pandoma na watangao harumensi amma haonesa wakati wasakao ngabo wakati ngawakomsa jaja fundi ngukubali krizi
ikao ngio haruma yensi ya Komoro ama ngaritsangao hasonsi pia remlimaji remlozi redhamana ekrezinu fundi haihakikisha banu kaya ngaritsangao ngasima dhamana yabo watukufu mpango watu sauhisa wakati wa saya na hushukuria kwezi he mindu mitukufu yao hori kubalia jeruhen sibabanu hamadabanu mruhamadawe na malundi ama zinde ze studio za hatu na uhutukuza wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.